سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لوم دما نخلنا زبقعيو كمهارلون كنفلطوم زلنا يزبلكم زيناتات حيزه غريبه لغو لوم نريو ارستي مجمريا منسيات امريكاويان تمهار يونيفرسيتي انصارتي منግስት امريكا اب غزا زختلو زلو بوليسي اسرائيل زبو زلو دغفن زقاوم برتع زخونه تقاومو نتن يونيفرسيتي دما دارغا كاب سراح تطوكسع زبلا درجه بصحمن الله እቲ ሓበሬታት ግን ሚድያ ከዕበጥ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ዓዶም ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ይብሉን እንታይ ይገብሩን ድማ ክንርኢና እዛ ቪድዮ እንተሕሊፈ ክሓልፍ ኣይደልዮን እዮም ሓበሬታ ግን I will try my best ብዙሕ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም ክፍትን እየ ብምቕፃል ኣብ ዩክሬን ኣሜሪካ ሓደገኛ ፅዋር ነቲ ንራሻ ኣይገብሮን ኢላቶ ዝነበረት ጥሒሳ ሓደገኛ ፅዋር ክትእቱ ጀሚራላ very dangerous እዚ እንታይ እዩ ብኸመይ ክፀልዎ ይነጣዓብዶ ኩናት ክንርኢና ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ዝበሎ ኣገዳሲ ዘረባ ብዛዕባ መጻኢ ኤውሮፓ ክንሰምዕና ኒ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ሰበይቱ ምሕፅንታ ዝገበረትሉ እንታይ ፅልዋ የምፃላ ኣብቲ ፖሊሲ ናቱ ክንርኢና እዚ ብዙሕ ኣርእስታት ዋላ እቲ ናይ መንእሰያት ኣብ ኤውሮፓ በፅሒሉ ኣብ ጣልያን ፈረንሳ ንዑ ዝምልከት ኣርእስቲ እውን ክህልወና እዩ ስለዚ ፕሌስ ላይ ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ መጀመርያ ግን በዛ ናይ መንእሰያት ክንጅምር ኢና ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር In an extension granted to pro-Palestinian protesters at Columbia University in New York before they face eviction from a protest camp erected on campus. Police arrested more than 100 students last week in an attempt to quell the protest against Israel's war in Gaza, but the crackdown has inspired other protests at universities across the United States. So, መንግስት ኣሜሪካ ነቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ብህዝቡ ክሳዕ ክንደይ ተፀላእነት ፈጢሩሉ ኣሎ ብፍላይ ድማ በቶም መንእሰያት ዞም መንእሰያት ነቲ ዓብይ ፖለቲካን ሚድያ ናቶም ዝብሎ ዘሎ ጥሒሶም ወይ ድማ ነቲ ኮመን ሰንስ ብምኽታል ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ፖለቲከኛ ክዛረበልካን ክመኽረካን የድልየካን እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዘጋጥም ዘሎ ስለዝኾነ ስለዚ ነዚ ብምኽታል ኣብቲ ዩኒቨርሲታት ካምፒንግ ኣብኡ ብምድቃስን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ እቲ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብፍላይ በዓል ኮሎምቢያ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ዝዓበየ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ጨካን ዝኾነ ኣተሓሕዛ ኣብ ቴክሳስ ተመሳሳሊ ፖሊስ ከምኡ ድማ ወታደራት መፂኦም ነቶም ሰባት ብዙሕ ሰብ ከም ዝኣሰሩን እቲ ኣገባብ እቲ ቪድዮታት ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ወርድ ዝነበረ እንተሪኢኻዮ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ነቲ ብኣፋ ትዛረቦ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ክትገብሮ ከም ዘይትደሊ ኣብ ኢራን መንእሰያት ተቃውሞ እንተተገይሩ መንግስቲ ኢራን ክጥንቀቕ ኣለዎ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ይብሉ ኣብ ፈረንሳ ንመንእሰያታ ፈረንሳ ብሓዊ ብርቱዕ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክትገብር ከላ ግን ኣሜሪካ ስቕ ትብል ኣብ ሚድያ ናታ ከምዘይ መፅእ ትገብሮ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ቀዳማይን ቁፅሪ ሓደ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ሲኤንኤን ቢቢሲ ክበሃል ከሎ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ጥራይ ዝሰርሕ እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ከቃልሕ ዘይደልን ንዑ ዩቱብ ንኣብነት ካብቶም ቀንዲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኤውሮፓን ዘይደልዮ ነገር ተኮይኑ እቲ ሓበሬታ ከምዘይ ወይ ከምዘይ ወፅእ ይገብርዎ ክወፅእ ተኮይኑ ድማ ንዑ ብዛዕባ ንኸይትሰርሕ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ከምዘይ ትረክብ ይገብሩኻ ስለምንታይ ክትተባባዕ ኣይደልዩኻን እዮም ከምቲ ትሰርሖ ኩሉ ግዜ ከይትሰርሖ ነዛ ርእሲ እዚ ከይትመርፆ ስለኻ ኢንዳይሬክትሊ ሴንሰርሽፕ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንእሽተይ መንራይ ንሳቶም ዝሓስብዎ ኣሲሮም ገለ መለ ክድህልዎም እንተኾነ ኣብ ኩለን ዩኒቨርሲቲ ተላቢዑ እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ንዕኡ መፂኦም ዝከፈራርሁ ከለዉ ክንሰሚዕና ገሊኦም ወረቅ ካብ ፑቲን ዝተበገሰ ሰላማዊ ሰልፊ ኢሎም ንህዝቦም ነፍሲ ወከፍ ተበግሶ ኣንጻሮም ዝመፀ ፑቲን ዝገበሮ እዩ ምባል ከም ዝቐሎም ዘሎ እዩ ዝንገር እስከ ንእሽተይ ክንሪኦ እሞ ኣብቲ ሓንቲ ኢንተርቪው ነይራ ክንሪኦ Several colleges have closed campuses and hundreds of students have been arrested. Their message for the Speaker of the House was clear as Mike Johnson visited Columbia's campus in New York. His thoughts on the protesters were also unequivocal. My message to the students inside the encampment is go back to class and stop the nonsense. Look, if we want to have a debate on እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ማይክ ጆንሰን ዝበሃል ናይቲ ሃውስ ሪፐብሊካንስ ስፒከር ኦፍ ደ ሃውስ ዝበሃል እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ 26 ቢልዮን ናብ እስራኤል ንክኸይድ ኣንጻር እቶም ደገፍቲ ናቱ ወይ ካቶም ሪፐብሊካንስ ዝበሃሉ ኣንጻሮም ከይዱ ንእስራኤል 26 ቢልዮን ሓገዝ ከም ዝውሃባ ዝገበረ እዩ ሕጂ ኻ ተመሊሱ እዚ ትገብርዮ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካዊ ባህሪ ይኮነን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስኪ እቲ ሚድያ
ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ነተንያሁ እውን ካብ ዓዱ ሓደ መልእኽቲ መሓላሊፉ ነይሩ ዳርጋ ነቲ ሃገር ነቲ ኣሜሪካ ትበሃል መን እዩ ዘመሓድራ ክትገርሙ ኢኹም እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ናይ ፖሊስን ኣካይዳ ገለመለ ኩሉ ትእዛዝ ናይ ካብ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር እስራኤል ዝበሎ እዩ እውን ክንብል ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንኣይሁዳውያን ተምሃሮ ከምዘይመፁ ናብዚ ቦታ እዚ ከምዘይከዱን ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ኣብቲ ተቃውሞ ዝገብሩ ዘለዉ ኸ ብዙሓት ኣይሁዳውያን መንእሰያት ኣለው ብዙሓት ኣይሁዳውያን መንእሰያት ኣብኡ እናወፁ ናይ ይሁዳውያን ዝኽልክል መድረኽ ኣይኮነን ዘሎ ካልኣይ ከዓ ይብልዎ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣይሁዳውያን ምንባር ስኢኖም ክትብሉ ከለኹም ቁሩብ ከይርዳእኩምን እንድዩ ኣብ ፈለስጤም ንሰብ ምንባር ከሊእኩሞ ዶ የለኹም ኣብዚ ምንቅስቃስ ከሊእኩሞ ኢልኩም ተማርሩሲ ንሕና ሰለማዊ ሰልፊ ንገብር ዘለና እኮ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብ ምንባር ስኢኑ ቆልዓን ሰበይትን ይመውት ኣሎ ኢና ንብለኩም ዘለና ኣብዚ እኳ ምንቅስቃስ ስኢና ኢልኩም ከተማርሩ ዝጀመርኩም ክሳዕ ክንደይ ነብስኹም ኣብቲ ናይ ካልኦት ቦታ ጌርኩም ክትርእይዎ ዘይትኽእሉ ብምባል እቶም መንእሰያት ካብቶም ዓበይቲ ሸያባት ዝለበሙን ዝሓሹን ኮይኖም ዝተረኽብሉ መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም መንእሰያት ድማ ማዕረ ክንደይ ተፃቦታት የጋጥሞም ኣሎ እቶም መንእሰያት ግን መመሊሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ እናሰገረት ሕማም ዳርጋ ኣብ ኩለን በፂሑ ሎ ክንብል ንኽእል መሊሱ ድማ ክቕፅል ዝኽእል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዓብ ፅልዋ ከለዎ እዩ ምክንያቱ ዓመቱ ዓመተ ምርጫ እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድማ ዴሞክራትስ እዮም ባይደንን ናቱ ምምሕዳርን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ መንእሰያት እዮም ዝድግፍዎ ስለዚ ደገፍ ክረክብ ኣይክእልን እዩ እቲ ሪፐብሊካን ደገፍ ንኽረክብ ተኮይኑ ከዓ ዝገደደ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ምናልባት 26 ውሒድኩም ኣሎ ክውስኸልኩም ይኽብሎም ዝኽእል ስለዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኢፌክቲቭሊ ኣብ ኢድ መን ከም ዘሎ ንኽትፈልጥ ወይ ከዓ ንኽተስተውዕል ወላ ሓንቲ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ስምዕዎ campus about the merits of these things, let's do that. But you can't intimidate your fellow students and make them stay home from class. Think about that. Is that right? Do you think that's right? Stop wasting your parents' money, Congressman Lawler says. I think that's right. Pressure on the school's administration over its handling of the protests is intensifying, with many, including Speaker Johnson, calling for the president to resign. I will say that the administration has done just about everything possibly wrong it can do so far. So بحفش عن تايم زبلو زلو تي ብዙሓት እቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ጌጋ ፈፂሙ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣብቲ ናይ እስራኤል ሓበሬታ ስለ ዝረዓመ እዩ ኣብዚ እስከ ንስማዮ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. So እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ እስራኤል ኮይኑ ንጉዳይ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣንጻር ኣይሁዳውያን ኣንጻር ንጥፋት ኣይሁድ ዝዕድም ከምቲ ኣብ ሰላሳታት ኣብ ዩኒቨርሲታት ኣብ ጀርመን ዝግበር ዝነበረ ኣንጻር ኣይሁድ ከምኡ እዩ ንዑ ዝዘኻኽር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ዓብይ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካን ቃጥ ተመሊሱሉ ሎ ምሳሌ ላጊበክበኩም እየ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ኩነታት እዚ ክጥምዝዞ ይፍትን ከም ዘሎን ድንጋፅ ክረክብን ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ንስማዮ እንታይ ዝብል ዘሎ It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful. Now, fortunately, state, local, federal officials, many of them have responded differently, but there has to be more. More has to be done. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews wherever they are, that's bad enough. It's also, when you listen to them, it's also because they say not only death to Israel, death to the Jews, but death to America. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቶም መንእሰያት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጠጠው ክብል ኣለዎ ንዝበሉ እንታይ ይብሎም ኣሎ ጥፍኣት ናይ እስራኤል ይሓልሙ ኣለዉ ጥፍኣት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝስዕሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ዝሕፍር ኩነታት ይብል ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብል ዘሎ ኣብ እስራኤል ኮይኑ ህዝቢ ኣሜሪካ በቲ ሕግናቶም በቲ ቅዋምናቶም ፍሪደም ኦፍ ስፒች ወይ ከዓ ሰብ መሰሉ ክገልፅ ኣለዎ ዝብል ዘሎ መሰሎም ርእይቶም ኣብ ሃገሮም ዝገልጹ ዘሎ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ሰባት እዚ ሃገር እዚኣ መን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ኣብዚ ሃገር ዘለና ኣብዚ ሃገር ዘሎ መራሕቲ ዘመሓድራ ዘሎ ወይስ ኣብ እስራኤል ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤላውያን ዓብ ስልጣን ዓብ ኢድ ከም ዘለዎም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንምዝዋር ተዛረቡ ከለዉ ብተግባር ከመይ ንሶም እዮም ዘብልዎ ዘለዉ ዝብል ርእይቶ ብዙሕ This tells us that there's an anti-Semitic surge here that has terrible consequences. We see this exponential rise of anti-Semitism throughout America and throughout Western societies as Israel tries to defend itself against genocidal terrorists. Genocidal terrorists who hide behind civilians. Yet it is Israel
that is falsely accused of genocide, Israel that is falsely accused of starvation and all sundry war crimes. It's all one big libel. But that's not new. We've seen in history that anti-Semitic attacks were always preceded by vilification and slander, lies that were cast against. سنتاي زبل زلو زخلو بزح أمريكا كمون بيروباتات حزبي منسيات أنتارنا زخون زلو تزبلو دما هلكي تفصم لهم جنوسايد تفصم لهم يوم زبلونا بنتعرو نحنا جنوسايد تفصم الله نفسنا إن نكلاخل زلنا نفسنا كنا كلاخل إن 34 شح سبقتيلنا زلنا نسيتي جنوسايد زفصم الله دما شعنكل تميتن سباتي قتيلنا شعنكل تميتن سبات سلز قتلنا دما نحنا 34 شح قتيلنا لنا لعلي 75 شح زخون سبات دما بكبيدين حدقنيان أوصيلنا لنا نتاكا تماد ما بملأ حماخش تمثيلنا لنا نفسنا نكلاخل سلزلنا سلزن احنا يكونان جنوسايد نفسم زلنا قبل علينا جنوسايد تفصيمي لوسي نتسب زر زلون تسمع زلون كم تمام كدون قرز فتن سبز سبزي ترايون تسمعون يفلتنيو اجيغن دحان انا زبلو زلو خي مسلكم بتخكل قوانقوا حدا بوليتيكيان امريكا مليش للو بيرني ساندرز بال زعبا زي صار يهود ወይ صار اسرائيل كم زي كونن نتنياهو ካብ ስልጣን ኮርድ ዝخرج ዘሎ መንገዲ ጌጋ ይምባል ናይ ይሁድ ጽሊ ወይ ናይ ገለ ጽሊ ከም ዘይ ኮነ ሓደ ናይ አሜሪካ ፖለቲከኛ ይምልሰልሎ No, Mr. Netanyahu, it is not anti-Semitic or pro-Hamas to point out that in a little over 6 months, your extremist government has killed 34,000 Palestinians and wounded more than 78,000. شنو ብለሎ ሚስተር ነተንያሁ ብሽምና ጽዋዕ ማለት እዩ አንቲሰሚቲዝም ወይ ካ ጸረ አይሁዳውያን ወይ ካ ንጥፋት አይሁዳውያን ምእዋጅ ማለት አይኮነን ናትካ ንስኻ ትመርሖ ዘለኻ ዓለይታውን ኣኽራርን መንግስቲ ልዕሊ 34 ሽሕ ፈለስጢማውያን ቀቲሉ ልዕሊ 78 ፈለስጢማውያን 78 ሽሕ ድማ ኣቕሲሉሎ ካብቶም ዝሞቱ ካብ 60% ቆልዓን ሰበይትን ምዃኖም እዩ ዝንገር ስለዚ ነዚኦም ስለ ዝገበርካ عقب سلا زبلناكا صرا يهود ወይ ካ صرا اسرائيل ስለ ዝኾና ይኮናን ብለሎ ንስኻ ትኸዶ ዘለኻ ፖለቲካ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ኢልካ ትኸዶ ዘለኻ ገለ ዓይነት ዓወታ መስጊድካ ኣብቲ ስልጣን ንኽትቅጽል ትገብሮ ዘለኻ መንገዲ ንዓኻ ጌጋ ንዝበለካ صرا يهود ኢኻ እናበልካ ከመይ ዝገብርዎ እስራኤል ዝኾነ ነገር ነቲ ፖለቲከኛ እንድሕር ተዛሪብካ صرا يهود ኢኻ صرا እስራኤል ኢኻ ዝብል ዘረባ ብምጥቃም ልክዕ ከም ተኽብላ ጸንሐ ቶም መንስያት ኣይሁድ ክጠፍ ኣለዎ ዝበለ 70% of whom are women and children. It is not anti-Semitic to point out that your bombing has completely destroyed more than 221,000 housing units in Gaza, leaving more than 1 million people homeless, almost half the population. It is not anti-Semitic to note that your So net بنطبي صبوق يري زحرب زلو زياد ما تدليون يرا نزي كبل زخيل بوليتيكا نا امريكا سلتسانيو اكم زكونتات كبصح تخايلو مخنياتو نسخان ناتكا ممحدار زقطلو زلو بوليسي إن نقاوم زلنا امبر انصار اسرائيل وي انصار ايهود ايكوننا نخون زلنا نزي فلالي خا تحزالكا نسخات قطلو زلها منغسي لعلي 200 شع زخون غزاوتي عنيلو فرق ህዝብና ይቃዛ ወይ ካ 1 ሚሊዮን ህዝብ ድማ ሆምለስ ጌርካ ያለኻ እቲ ከተማ ድማ ካልኣይ ግዜ ሰብ ቆመጦ ከም ዘይክል ጌርካ ያለኻ ስለዚ ነዚ ናራየ ሰብ ዓይኑ ዓሚቱ ብምኻዱ ኣሜሪካ ናይ ዝኾነ ይኹን መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝኾነ ይኹን ሞራላዊ ሓላፍነት ከም ዘይብሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክእመን እዩ ዝግባእ ነዚ ናራየ እሞ ነዚ ዘተባብዕ ዘሎ መንግስቲ ናይ ባይደን ኣብ ቻይና ኸይዱ ህልቂት ትፍጽም ኣለኹም ክብል ከለሲ ክሳዕ ክንደይ ድርቅና ናይ ሓሶት ከም ዘለዎም ጥራይ ንዓለም ዝርድኦም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ውጊ የለን ኣብ ዝዋን እዚ እቲ som ዝብልዎ ዘለዉ ዞባ ካብ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ይጽበቕ ክገርመኩም ካብቲ ናይ ትሬን ስቴሽን ናይቲ ህልቂትን ወይ ካ ዓመፅ ይፍጸመሉ ዝብልዎ ዘለዉ ዞባ ናይ ቻይና እቲ ትሬን ስቴሽን ናቱ ካብ ናይ ኒውዮርክ ይጽበቕ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ኣብ ትዊተር ስለዚ ወላ ሓንቲ ቤዝ ንዘይብሉ ኩነታት ከም ዓብዪ ነጥቢ ወሲድካ ኣብ ሪል ታይም ህልቂትን ዓመፅና ተፈጸመ ከሎ ንዑና ተባባዕካን ኣጽዋርና ሃብካን 26 ቢልዮን ተወሳኺ እናሓገዝካን እንከለኻ ንኻልኦት ሃገራት ናይ ሞራላዊ ሓላፊ ኮይንካ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣይሓለኹምን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣይሓለኹምን እናበልካ ክትዛረብ ዝኾነ ይኹን መሰለ የብልካ መጀመርያ ነብስኻ ግበሮ ባይ ደ ወይ ነዚ መንስያት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘሎ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቃውሞናቱ ኣስሚዑ ኣሎ ኮንሰርንት ከም ዝኾነ ብፅሑፍ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ስለምታይ ከም ኢሎም ስሒቀ ድሓር ከም ጻልኩም የብጽቡቕ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም ነፍሲ ወከፍ ሰላማዊ ሰልፎ ግበር ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ እናውፅአ ኮንሰርንት ኮይና ዝብሎ
أمريكا دما لك قبل علمان سياتات تقبروا زلا سجمتي كالوت هجرات كم خمس بلون كسع كندي يسحقوا خمس لون مخناتو ناي كالوت كون كله ملحسوا مترو أبناتهم كون كله جن كاناتن محرز زي بولا كايدا كم زلوهم نزرة. Government has obliterated Gaza's civilian infrastructure, electricity, water, and sewage. It is not anti-Semitic to realize that your government has annihilated Gaza's healthcare system, knocking 26 hospitals out of service and killing more. So net بنطبي برني ساندرس net بنطبي نتونسوس جبرزولو أم مساجد جبرزولو أم حكمنا جبرزولو أم يونيفرسيتات جبرزولو أم كهل تعتقرصنا غازا هذا بحد نقول يعني خايو نزت عنوان لخاصة زبلناكا صار يهود ويكا صار إسرائيل كوينا مالتها يكونن نسخة أبسلطان بمهلاوكا إذا كل حبرة سب نايما كلام برا حما قالو نسخة خدمات أنكي كتحتى تعلقا أبيت فردي بوتا خاصة أب محضار برايم مينستر يكون أبيت فردي بوتا خا نابله بتخكل يزاربلو كم جزء بلون دزر كم نيرو تكونتات كم جزء له درجة أما يبصحن اسكدحن كابزيا تخف حن تخانيرا أبزيا زرا خاص كان زيان اسمعيا كسع كندي تكونتات يكايرهم كم زلو كنريمنتان of this foreign aid bill, and I wanted to focus specifically on the implications for Israel here. Critics have said that this is an American green light for more killings in Gaza. Can you respond to that? Well, I think there is certainly a gap between global public opinion and American public opinion on the subject of what's happening in Gaza today. And by the way, I must emphasize, I speak here as a friend of Israel. It's clear that Israel was perfectly justified to defend itself, to retaliate against Hamas for the attacks that Hamas carried out and kill many innocent Israeli civilians. I think what's happened so far in Gaza has actually shocked the world. So انتهيت بتزلو زي حرابي سنغافورياوي كيلايو إسرائيل نفسها تكلاخل بتزوردا قبولي نعي أنا يدقفه اتي تقبرو زلا كونتات حجيجن دارجة أبمول عالم تنسلو كم زقاتمان دقفنا تناتا ناراتيف وي كانت تنسى تقبرو زلا ستقف حيلي دما نبعلو تنسلو يقاتما هم زلون أمريكا دما بسنكي أب إسرائيل تخطلو زلا بوليسي عب تنسلو يقاتما هم زلون تسمع عنتا مريت يزبط كم زلون تشاينا دما بنصارو نتكونتاتي بزلا على درجة هاجر فلسطين تبال بزي قدما كنا تقبلنا تتركب زلوان اب كل بوتا دما كم حجر ريكوغنايز كم زلوا عبد فيت راشا كم عبد فيت كالوت هاجرات دما كدافع جميرنا لو ان فاكت غدغل هاجرات نفلسطين اوريدي كم حجر ريكوغنايز غبروا جميرو مالو سلازي فلسطين بزخل اسرائيل تكبر زلا بقمطال لو تكم صالا جمير له كاب زخل قفعي كون دخون صبو نغير يركب خون زبل زربا دما حجي غزي مثلا. And it's a well-known fact that global public opinion is now calling for greater humanitarian action to save lives of Palestinians, ordinary Palestinians in Gaza. So the world was looking upon the United States to provide leadership in this area because of its special ties with Israel. But as you know, President Joe Biden himself would very much like to see more being done. In fact, there was an article by Nicholas Kristof in the New York Times that said that Joe Biden's wife, Jill Biden, said to him, "Joe, please stop this. Please stop this." It's his wife who's telling Joe Biden to stop this campaign, but it'd be very, very difficult in an elections year. So انتهي بحالالو بعلت بيتو تا قيح كدان تقلينا زلاني جو بايدن جيل بايدن تبال نو بايدن بزح غزي كم زلمنتو بجاها قال جبر كم زبالتو ولا حنت قبر جناي كني تزحزن كفالسي ولا حنت قبر كني وانا تعبيري كونن كونتات زي بريزيدنت امريكا فورين مينستر امريكا كيروز قول كونتات يبلون بوليتيكا امريكا بجنزب يدسرح زخونه بوليتيكانيا نخمرص قليل جنزب بليونات جنزب يزاد اليوم زي جنزب زمان يزبو كوربوريشنز ينزبو كوربوريشنز مالت بمنقد اللوبي زبحال على اللوبي زبحال حدو جروبيو جنزب كابستفل على تكالات وسيدو مس بوليتيكانياتات نتراخبه نت بوليتيكانياتات زدليوا بوليسيتات نادقفه نسو دما علاماتاتو تسالطولو ناجنداناتو كم سرحنا جبري دارغا حقاوي بلشونا خنبلو نخرينا لوبي مالت حقاوي بلشونا مالت كوربشن زي حقاوي نديو لوبي مالت جن نت بلشونا حقاوي خد قبر خلخا مالت سلازي جو بايدن قال لك هابتوم ناي اسرائيل لوبي جروب زبال اي باك زبال بزح جنزب زوسداي حجي دما كابون بزح زباي سلازي مرجع كورت تخينو بفصم انصار اسرائيل حقي سقمت كوسداي كلني نزي دما صبو غيري تفلطانه تنياو من يدزور زلو زغبر انت غبر امريكا كتوقع بعتقل بتليفون سيلمنو يلمك بايدن سني بركات بقى بجاخ اندس معنا انتينا غيرنا كان عنده بجاخ نابلو يوم زلمنو نتنياهو يلم نسخاب علىهم تفلطيلو دليت يقبر مالك انصار دبا زخونه سقمت كوزدو
ኣይኮነን ስጉምቲ ክወስዱሲ ዓለም ስጉምቲ ንክትወስዱና የፍቅዱን እዮም ተደግን ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኢፌክቲቭሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ክትገብር ከም ዘይትኽእል መን እዩ ኣመሓዳሪ ናይ ኣሜሪካ መን እዩ ዝያዳ ንኣሜሪካ ዝያዳ እንታይ ዘገድሳ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ዲ ዘገድሳ ወይስ ናይ እስራኤል እንድሕር ኢልካ ናይ እስራኤል ዝያዳ ዘገድሳ ክንብል ንኽእል እዚ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንህዝቢ ዓለም እናነፅረሉ ይመፅእ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣርስቲ ብዙሕ ክንበሃል ምተኻእለ ግን ድሓን ንእሽተይ ኣብ ኤሮጳ ክንሓልፍ ኢና ድሕሪኡ ካልእ ቶፒካት ስለ ዘለኒ ናብኡ ክሰግር እየ ብዙሕ ኣርእስታት ክሽፍን ስለ ዝኾንኩ let's go here. A hot button issue here, the question of whether or not to put curfews in place for young people. Politicians and social commentators are going at each other over this question. Sonal Mujah has more on what some towns have decided to do in the name of ensuring that teens and children are not out in the streets at night, and why the move is... So, ፈረንሳ ድማ ብግዲኣ ካርፊ ወይ ድማ ዋን እቶ ሰዓታት ጌራ ሰብ ካብ ሰዓት ክንዲ ዝደገ ክርከብ የብሉን ዝብል ስጉምቲ ክትወስድ ተሓስብ ኣላ ምክንያቱ እቲ መንእሰያት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታቶም ዝጀመርዎ ብቐጥታ ኣብ ጣልያን ኣብ ኤሮጳ ኩሉ በፂሑላ ፈረንሳ እውን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፈረንሳ ድማ ተመክሮ ኣለዎ መንእሰያት ናቶም ኣንጻሮም ተተላዒሎም ነቲ መንግስቲ ዝፀልእዎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሪናይና ሃገር ዳርጋ ናብ ምፍራስ ኣቕሪቦማ ከም ዝነበሩ ከምኡ ንኸይለዓል ድማ ዓብ ስጋዓት ስለ ዘለዎም ኮሎጌና ሕግታት ክቕይሩ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ካብ ህዝቦም ክሳዕ ክንደይ ፍርቅ ከም ዘለዎም ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ኤሮጳ ፖለቲከኛታቶም ብሓረስቶት ንክንደይ ዋን ብርቱዕ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተፈትሐ ሽግር ኣለዎም እቲ ፖሊሲ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝኽተሎ ዘሎ ኣንጻር ሓረስቶት ናቱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ መንእሰያት ተንስኦም ኣለዉ ካብ ህዝቡ እቲ መንግስቲ ኣብ ብራስልስ ዘሎ ኣዝዩ ፀገም እዩ ዘለዎ ካብ ካልኦት ሓይልታት ዝፈርሆ ካብ መንግስቱ ዝፈርሆ ይበዝሕ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ዝብል ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ዝበለፀት ኣብ ትዊተር እያ ኣቢበያ እንታይ ትብል ሮማን ኢምፓየር ንግስነት ናይ ሮማ ኣዝዩ ሓያል ኣብ ታሪክ ክንዱ ሓያል ንግስነት ኣይተራእየን እዩ ዝበሃል ሮማን ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ እቶም ባርባራውያን መፂኦም ክወርዎም ክመፁ ከለዉ እቲ ህዝቢ ንሮማ ክዋጋዓላ ኣይደለየን ኢሉ ስለምንታይ ኮሎ ጌና ፅልኢ ናይ ሮማ ገይሩ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ተሪኻዮ ብፅልኢ ናይ ኣሜሪካ ዝዓወረ ኣሜሪካዊ ቁፅሪ የብሉን ወላ ኣሜሪካ ፋሕ ትበል ዛ ሃገር እዚኣ ዝብል ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እታ ሃገር ብከምዚ መንገዲ እናኸደት ክትከይድ ከላ ስግኣት ናታ ናይ ደገ ሓይሊ ፑቲን ወይ ገለ ይኮነን ስግኣት ናታ ህዝባ እዩ ዝኸውን ካብ ህዝባ እያ ዝያዳ ትፈርሕ ተስዋይት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝያዳ ስግኣት ናቱን ፍርህናቱን ካብ ህዝቢ እዩ ኣሜሪካ ካልእ ሓይሊ መፅኡ ብኣፅዋር ተዋጊኡ ክስዕራ ከም ዘይክእል ወይ ከውጣ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ስጋት ናቶም ውሽጣዊ ፀገም ብውሽጣዊ ፀገም ክፈርሶም ዝኽእሉ ግን ዓብ ስጋት ኣለዎም ወላ እቲ ሲአይኤ ድዩ ኤፍቢአይ ድዩ ወላ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኤንኤስኣ ዝብሎ ኩላቶም ዝብልዎ ፖይንት ዝገብርዎ እንተሎ ኣሜሪካ ስጋታ ካብ ውሽጣ ይብሉ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ነዚ ናብ ከምኡ ከይወስዶም ዓብ ስጋት ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኮምፕሊትሊ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ እዩ እንተደይከውን ነይሩ ዶ ሰብ ኣብ ደገን ኣብ ሽግራትን ብቁጠባ ተረሚሱ ከሎ 100 ቢልዮን ወሲድካ ንጓና ንውግእ መሃብካዮ ቁጠባኻ ተተቐርፅኻ ህዝብኻ ንዩኒቨርሲቲን ንገለን ንክኸውን ትገብሮ እምበር 100 ቢልዮን ተወሳኺ ካብ ህዝብኻ መንዚዕካ ኣብ ውግእ ልክ ኣብ ቃልቃል ዝብል ዘሎ ሓዊ ትድርብዮ እጂ ብዛዕባው ክነዛረብ ከለና ናብቲ ኣርስቲ ክንሰግር ኢና ክልተ ዓበይቲ ኣርስታት ኣለዋኒ እዚያ ድሓን ክምለሳ ኢና እዛ ናይ ኤሮጳ መጀመርያ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ክንርኢ እሞ ድሕሪኡ ምስዋእታ ሒዘ ክልተ ኣርስታት ክበኩም እየ መጀመርያ ኣብ ዩክሬን ክሰግር እቲ ናይ መራሒ ናይ ፈረንሳ ብዛዕባ ኤሮጳ ዝበሎ ኣብ ድሕሪት ከምፅኦ ክፍትኒ Trying to change the tide of the war, Washington has quote-unquote secretly shipped long-range missiles to Kiev for use in its battle to ward off the Russian offensive. And they have already been put to use. Ukraine struck a Russian airfield in Crimea that was about 165 kilometers from its front lines. The Army Tactical Missile System, or ATACMS... So, is it true was a long ATACMS ዝበሃል ታክቲካል ሚሳይል እዩ ወይ ድማ ሓደገኛ ሚሳይል ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋራት ኣብ ዩክሬን ክትእቱ ከምዘይኮነት ንራሻ ሓቢራቶም ነይራ ኣብቲ ኒኩለራዊ ከይቅየር ትውግእ ኣብ ዝፈራርህሉ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ውግእ ክትእቱ ከምዘይትደልል ሓቢራ ነይራ እንተኾነ ኣሜሪካ ቃላ ምዕፃፍን ኣብ ዝደለየተ ግዜ መርገፂያ ምቕያርን ሓደ እዩ ስለዚ ኣገይን ሕጂ እውን ቃላ ዓፂፋ ሓደገኛ ኣፅዋራት ኣብቲ እቲ ኣላ እዚ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይሮ ይኽእል ዲ ኣይክእሎን እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ብክልተ ወገን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና
long-range missiles secretly shipped in recent weeks. They say the missiles were used for the first time in a strike on a Russian airfield in Crimea last week. The Army Tactical Missile Systems, or ATACMS for short, were part of a $300 million assistance package approved by the United States in March. The US supplied mid-range versions of the system last September. This latest batch can strike targets up to 300 kilometers away. So, is it three words along Atwar? America حكم حجزني يوكرين ذهبتها أبز حلف فيديو قريب لكم نيران السود ما بزعمان تاي نيراتا فيديو ناي جرمن جنرالات نت بينتو ناي كريميا راشا صراحة بينتو أكيد داس تعتقرسي نتي كريميا بهذا دسيت مس راشا زراخبو بينتو نكهرمو ناتزرارو بخلو راشا سميعة نافزبوت يعتزنا برد نعون متكبار جرمن نعوم السمعت أصوار كبايدة لنا إلى سلازي حنقدت نعون متكبار إلى أمريكا زهبتو يدمثل سلازي إذا أصوار زي حتى جنيا infrastructure ناي راشا كهرم كم زخيل يزن جرال لزلو نتعود كينات نزل كم زب مقبارة راشا أنت عينة سجون تختوس تغل عجي وأنت عينة نتوجنا بكمي عينة تغيره يغل نزبل إسكان يشتي كنسمع بزوحنا جرات كنرينا بزي زجرم كنتات كنرينا بزعبا وتدرنا يوكرين دما. Mike Martin is a senior fellow in war studies at King's College London. He joins me now for more. Mike, welcome. What targets do these long-range ATACMS missiles now bring within the range of the Ukrainian military? So the ATACMS system has a range of about 300 kilometers, and with that, the Ukrainians can strike all of Ukrainian territory that the Russians are currently occupying, including Crimea, and they can also reach deep into Belarus and into Russia as well. Speaking of territory, including So إذا أتوار زي كسب 300 كيلومتر راديوس كخي كم زغلن إذا ما لدما ملو بملو أوشت يوكرين بزخون علامة كهرمو كم زغلون أب بيلاروس كهرمو هم زغلون أوشت راشاون زات علامات كهرمو هم زغلو يزن جرزلو لازم لما أنت علامة يكرم أنت يتارجت كبر أبتي عودة كينات دي كون ويس أبتي تقرص دي فوكس كبر درو أب كريميا متقعتنا أبتي إيربورت نا كريميا متقعت تفتي مهم زنبري يزن جر لازم إذا كينات زي نبي جزء يخيط كم زلو تحدق نيانت نايتي كايدانا أوروبا أم ناي مرحت أوروبا وي مرحت أمريكا نزكونة تاتزي بسلامة ومن قدك فتحوا كندس فتنو بهجنا يبزو حزبي أبتكبار نمو عال كندس سعرو من مليسهم نتكونة نبز بعسي أنفتي وزوالو زخا نبحك زحزني. Crimea, you mentioned there, Ukraine has already tried to destroy several times the Kerch Bridge, which connects the Russian mainland with the Russian-occupied Crimean Peninsula and is also an important supply route for Russian troops. Do you expect the Ukrainians to try and target this bridge again with their ATACMS? I certainly expect the Ukrainians to target the Kerch Bridge again. Whether they'll do so with ATACMS or not is open for debate. The Russians know that the Ukrainians are very interested in going to the Kerch Bridge. The Ukrainians themselves a couple of months ago said that it's just a matter of time before they destroy that bridge. But if I were the Ukrainians, So كم تري ورد لهم أتي زبحات زلو نزع بينتو راشا مس كريميا تراخب بينتو نزيع كار مواقفتني يوم مخنياتو تلوجستيكس ويكا مقصاص ناي راشا نبتي بت بينتو جيرو حدا عبي أقداسي نتزبي أب كريميا زغمتون أتي لوجستيكس بوي زماتو أبسو كنتات زغن ناي هزبنا يقلن منسولة دي قدس كينات منسولة زغونة نزع أقداسي تحتغرسي هارمون كفرسوون كم زغولو يزن القرزلو بدعمي حدا قنياي كون تكينات نزع عينات infrastructure اندحري أفريقيا فرسو دلي وسينوم يوكرين بزاز وراتزي راشا انت عينات قبر مال سكتب تخلي تحطو سو نزع كنات كم معلتنا معلتي نابزل على درجة يمزا دايبو زلو زيد ما نبزو حسب سكات زفتر زلو كملا ساي نازيا حنت نجار كريكم سلز دليل زلو غزا أرسي زيا كملا ساي قدمي عجن أب يوكرين زقبر زلو كالي دايمنشن كرهم On the HIMARS and MLRS M270 platforms, these are the two vehicles Ukraine has been using for years now. The missiles, which are also used by the US Marines, come in at least 5 different variants with distinct capabilities. The M39, the M39 stopped issuing new passports to some military-aged men living abroad. It's part of a bid to pressure them to return home to fight. The move is temporary. زيا تريواد زلهم زربا زي حجز بلكم زلو زربا من البعد كتسم بدكم تخليها كم زي تغيرس لدي في اللات قدم حجي انتاينا نرزا لنا يوكرين سراويت دللا قال فيديو غير لكم نيري بزح سراويت كاب تعدي حقي كاب 10 شومنته كساب سوسا زلو سب سخونه يكون تبعتاي نو تدرنا دلو كخون كم زلو نخندي غزي نزي توسنه غزي مالتي زيجي بإوروبا بعبد سقطي نتزالنسك مرحنا يوكرين بسقطيهم كم زنز حق زكاتاتو غيرهم قدوت عسكرنا بيرترا تقبلالو اغلغلوت كم زخونا لو قبل خلو حاليوتنا حزب زلوم كيمسلكم تهاجر كتودق
كحجزهم سلازخلنا استراتيجيهم استقاموا لنا أبت زواجهم نعم أبوجنا يوكرين بفنش عن تايب الولو نز منجسي زخانة منسي زخانة ودي أو تدرنا تو مهناتو وتهدرات سلازي بلا تهجر بزوانزي حدا وتهدرنا يوكرين كبابي عسرت وتهدرات ناي راشا لو تريش أبتو زلوا مالتيو لليون كون خدي راشا بزوح بس اللي زلوا الجنت هاي لما لهم زيادة زجرب كفالنا تاع كل توتابعتها أب يوكرين زلوا عسكرنا دلوك هون على كبلو خلوا كالوت حزب يوكرين كابتا هاجر هاديوم أب بولندن أب ليتوانيان أب كالي أوروبا نزلوا بولندن ليتوانيان زبالة كل هاجر أنت لنا لوا نتهم سبات بعلنا جفيفنا خن ملسلكم هنا وتهدرات كتجبروهم يقولوا مالو كاب هاجروا وتي عقبة حتيتو نزلوا السب منزعهم كونه تسب نابتي نايوج بوتاك ملسويم بزعبا رفيجي ويكا سدتنياتات كاب شجرن وجن زوجو عقباك وهبو مالو مثلنا عقباتات كحلو عقباك كحلو قال زبل بزوح زينا نسمع نعم زقدس وجك كمصو خلوغن عقبا زبال يله هيومن رايتس زبال يله قال يله سلازي نتو مزبي اب ليتوانيا كمون اب بولاند تراي كباب 300 شح زخونو دك تبعاتيو دك يوكرين على وقت زي وجز سغرو سلازي نزوم 300 شح اب زخونه يكون سيرفيس كم زي رخبو خدغبرو مخانا تي امباسنا يوكرين زخونه سيرفيس دليهم من يوكرين يتو بلا مالو اب يوكرين ساتوخا زصبيم زلفلوتي كاوسيدم وتدرنايم كدربيمم سلازي انت يبالالو هاجرات اوروبا نقدد اسكرنا يتبعات رادي كونس يدفعان بحيلي ابركتو يقبر خمزلوان نرلنا اب تاريخ تراين تسمعون زي فلتي نعايز كريو خلهم سب كاب تهاجروا ايماجن كاب هاجروا انا نزي نجر زي يقبرنا يلو نزي هدمه بفنش عايزم كده اتبل والله بتزبق انت عايز بنزلو زوج زي اندلينا سلامين عندلي بلالو ابيهم لهم تزبي بسراشا زوج زي واص انا سلامين عندل نو 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 توجن يوكرين كم زي كونه كندي زي امتيالكم زوج زي كند منتاي سب يوكرين ميتو كده مركم يعني معناته ريلي كو حتى لنا خلالو زغبر زلو نبيني وتي نريو زلنا عالم من ابزخونه غزي زي غاطمه فصامين نرزلنا ازخا كل سب كنك حل زلو وي because I think ابزو غزي امثالكم يرتا فيديو يدلي يالله انت رقيبه يا جون زي كندي يوكريناويان ميتهم اقدا سنت كم زي بلو NATO. We do not care how many Ukrainians die, not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. We are, it's become. كمزات سمعوا لهم تنين ناينيتو بوليسي كندي يوكريناويان ميتهم تقتلهم أقدا سنة يبلون زبل بوليسي إنها تقتلوا خدو خلو زي أكايدان أوروبا ماتري والله كم يجيرهم زي فاينانشال تايمز وسيز نبر حبري تايز بلاكم زلو بولندن ليتوانيا لتهم سبات مليسن كيدو توداب توج كاب وج هديمه وتي انا زبل نو تملس نوج خطات فيها بمبال يملسوا مالو توج يوكرين ربح يوكرين كم زي كون يزرداكا تمنسي ربح يوكرين كم زي كون تردي وسلو زلو تهدم كله بتم يوروبا دما يوكرين من يوكرين لكم نزين ربحنا يتوج رشخ سعر سلزلوا يلوم After the Ukrainian Foreign Ministry suspended consular services for men from 18 to 60 years old. Long queues formed at the passport offices in European countries after Foreign Minister Dmytro Kuleba announced the measures. The limits come shortly after Ukraine adopted a new, stricter mobilization policy to shore up forces amid gains by Russia on the battlefield. Well, for more on this, let's bring in our correspondent Karolina Chimoy in Kyiv. Karolina, what does this stricter mobilization policy mean for Ukrainian men living abroad? This is especially tragic, Terry, for men between 18 and 60 years old who are living abroad and want to renew their passports. And there are hundreds of these men, for example, in Poland, who have been already queuing up in front of the consulates trying to renew their passports. They cannot do any kind of paperwork at Ukrainian consulates, but only the process to come back home. And this has been highly criticized here in Kyiv. So, زخونه يكون سيرفيس كابتن باسناي يوكرين اب بولند يكون اب كلاغر كرهبو كم زي كلومن كم زي كلو زخونه ناي باسبورت بحداسي زخونه نغير تدلي كدما ني يوكرين كتكيد لك يوكرين تخيد كدما اوف كورس من يخوص اكا كباوسيدم ناو تدرنا كدربي خام خانمي سلازي ازيا فلت تشتاريا Also by members of the parliament saying that this had not been discussed during the whole progress and procedure of the mobilization law. Some members of parliament and members of the Committee of National Security even want to call in members of the Minister of Foreign Affairs to ask them to explain this issue because this had apparently not been discussed and it seems to be a grey zone that might not even be legal. What does this mobilization? So እዚህ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ገለቅ ኣባላት ናይቲ ባይቶ ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ሕጊውን ዘይተዘርበሉን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ዘይተገበረሉን ይግበር ከም ዘሎ እቲ ሲስተም እዚ ከዓ ምናልባት ሕጋዊ ድያ ሕጋውን ንባዕሉ
أتحساسبيهم زبلو زلو قاودي حقاون هذا سب كبدي هجرو بحيلي مليسكا نام وقع آياتون يعني زبالة ده عقبة قالك تبرك الله هكو هذا سب وقع يدلني يلون زهادمه عقبة كتبوا له هاجر كمي زبلتي international law international law جن نعتاتهم كتقمهم كله ترايم زتكملون بر كل جزء زقبلوا حق خي مسلكم سلزي تقبل على يرترا زخط الوز نبرو كل عينت أكايد أكتريبود حريهم بمولو إيرترا توضق إذا لواء كم زنبرو حلمناتهم إيرترا موضع كم زنبري خاطري معناته يوكرين توضق سلزي ده لواء كل تحجز بحال زلو أنت تحسها ترى يكون نخت تحس يجدد والو نتي انترناشونال لوز بحال نخت تحس يجدد والو تديهم لهم سبات أبكال هاجر تقميتهم زعبا بوليتيكا نخي زاربو إمباس قلمله إمباسات أنت يقبرها لتري والله إمباس ناي يوكرين تزبي تي هاجرات بعلن كتحبابرويه نتزبي بحيل قوتيتو نابت بوتا خمل سوا مالتي in fact بزحت هاجرات دوبن عاصي نيران اتم منسيات هاديمم نخيوصو سلامتاي نوجل كغلغلو نبتها يوكرينس كواغولم سلازليوم زلوتم قربت هاجرات دوباتن عاصيان نتم سباتي ملسوم لك كمزي كاب إيرترا هادي محدا السودان كخيت كله السودان تتقبلا نمنغستي إيرترا خطركبا كخلا كم من دزغبر نيرو نبع إيرترا كندي صقب إيرترا صبغي نيرهم منسي إلياس لزنبره تدملسونا نيرهم نتهاجر صبغي نيرو منسي كوص አይደልنا نيرو تهاجر يوكرين دما منسي كوص አይደልنا زلا معناته توج بزح سميتهم سلازلو متكاتا دما سلازي يبلهم تعاودو كينات دما اصوار سلازهاب كاترا يقول كم زي كونش سمعوا say about how the war is going for Ukraine, Carolina. Terry already mentioned it. Ukraine needs manpower. They need more men on the front lines. It's not only weapons; it's also about soldiers. The chief of the army said that they need at least 250,000 more soldiers at the front lines. And also, we know that Russian troops outnumber Ukrainian troops by up to 10 times. This means that every Ukrainian soldier, there are at least 10 Russian soldiers. So this already shows that Russia has a significant advantage on this field. Carolina, thank you very much. That was our correspondent, Carolina. So, انتهي بالزلو حفشة عودو كينات أصوار سلزهابكا وي كمزنا أمريكا تاكتيكال ميسايلات سلزتقا من البات أمريكا على ماكوا سعراتن دي سعراتنا يكونتن راشا كساراتاتنا راشا نكعبي كجبر زغل كلها تجبر زلا راشا كنا داخما لنا سلزغون استراتيجياتهم راشا نمدخام كدليوم زغل أصوارات يمزتو زلو سلزي again كم ريزلنا التكوينات ممليسو كند مفتح زركبو ممليسو انها تطنانقه اتكونات دما كفتح كم زيت دلي زل امريكا ننوح وان كقصل زغل ترب حدما كم وترو نبلو مالتيو من تسعره ديكونه اتكونات ننوح كقصل خلالو ابو سلو زغونه ترب حنا امريكا تن اصوار تشطا كامبانيتات وجن تقصيلو تراين كشطا زغلا ابز حلفون قال فيديو غيركم نيره زحجي سوسان حدا بيليون يبقى مزلو ورحت شعات بيل خدا زغلي دحري خنتاي كجبر كاله زرباك مصي مغنياتو جنزب محاب برنتنا قبرت كتبيان خندي زي قصلي عداناتهم ابريكارد ليفل بصحيو زلو جن اجين امريكا افزوانزي ندحري كتب له تخل درجه ايكونت زلا اسكي حنتر اقدر اسر سنيراتني سغيريا خمانجو Key warnings on Thursday in a landmark speech at the Sorbonne University in Paris. The French president's rallying cry involved a range of topics, including Europe's cybersecurity, relations with post-Brexit Britain, Russia's continued invasion of Ukraine, and Europe's challenges faced with major competitors who play by different rules. There is an immense risk. So, Macron حجون هذا عبز ربادر بيلو سدما إوروبا أبزمت عمتات من البات نخيقصل وني خيليو مغنياتو اتزلو مقياراتنا حيلنا سلالفا نيوروبا قداي كغبراز خيلي زبل زربا يسكنس Of being weakened or even relegated because we are at an unprecedented moment of upheaval in the world. Major change is happening faster, and so my message today is simple. We have to be clear on the fact that our Europe is mortal. It can die. It can die. So, Europa حنت نجر كانت ترى لكم إذا اللي أبزوان زي أوروبا أتوب زخنا كايدا أنت زي مريضنا كموت كم زخلي أوروبا خنفلت على نايز بزلوا معناته أتن هجراتنا تشاينا روسيا بريكس بحال من مليش النحية لخيط كله أمريكا دما نبينا أوروبا قد جيرا نبينا كتبا كتقلت فتنا لا سلزي أوروبا مونغو تغير كيرو تريف الله كاب روسيا زروح بزنا برنا دادن إذا كان كسيرو كاب تشاينا أبزي واتس أوددر نأمريكا كحجوز كبلو بوليتيكاون كبدما قطباون مسحاب فتيرو مالو سلازي إذا كان تشاينا بغليلو كم زي رغبو خينا مالو ويون كم تقدمهم كم دليت ماكسس قبروي كلهم أمريكا دما again restrictions كجمر كم تغل ترامب مسمزه حقتات كوقتاتاتو خم زغل صدتنا أمريكا جرانت خم زي تبوم
ምስ ራሻ ዘሎ ኩነታት ምስ ራሻ ውግእ ኣውጆም ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ትራምፕ ተመፅኡ ሙሉእ ደገፍ ክቦም ኣይክእልን ስለዚ ብሴኪሪቲ ብቁጠባ ብኤነርጂ ብኩሉ ነገራት ኣብ መንጎ ይተርፍዎም ዘለውን ኣገዳሲ ሽርክነት ንክገብሩ ዕድል ከም ዘይብሎምን ስለዚ ነፍስና በዓልና ክንመርሓ ተዘይክኢልና እዚ ተፀጊዕና ንኸዶ ዘለና ንኤውሮፓ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ክወስዳ ዝኽእል እዩ ዝብል ተሪር ዘረባ ይዛረብ ዘሎ I think ኣብ ኩንነት ተመርኮሰ ድማ and it depends solely on our choices and we have to make those choices now. So Europe is mortal. Let's turn now to our European affairs editor, Armin Georgian, to elaborate on that speech. Armin, it's quite a resounding notion to say that Europe could die, but I mean, was it necessary for Macron to go so hard? Well, he has this dramatic turn of phrase sometimes running in. It reminded me of when he said that NATO was on the verge of being brain dead. A lot of people said so ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ድራማቲክ ወይ ከዓ ብርቱዕ ቋንቋ ወይ ኣሰንባዲ ቋንቋ ብምዃኑ ከሰንበድ ይኽእል እዩ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ግን ኣይኮነ ኤውሮፓ ትኸዶ ዘላ ብዙሓት ሰባት እዮም ብዙሓት ኪላታት ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ኤውሮፓ ሓደ ነብሱ ዝኻለ ሱፐር ፓወር ኮይኑ ናቱ ዕጫ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝበሃል ድድሕሪ ኣሜሪካ ተጎቲትካ ምኻ ብጣዕሚ ሃስያ ከም ዘሎ ተሓገታ ኮንቲነንት ኤውሮፓ ሓያል ቁጠባ ሓያል ህዝቢ ዓብ ሃገር ዓብ ብሎክ ድማ እዩ ነፍሱ ዝኸኣለ ስትራቴጂ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ራሻ ድዩ ምስ ኣፍሪካ ድዩ ምስ ካልኦት ዓለማት ነፍሱ ዝኸኣለ ፖሊሲ ክገብር እንተዝኽእል ነይሩ ብዙሕ ረብሓ ክትረክብ ምኻለት ኤውሮፓ እንተኾነ ኣሜሪካ ጎቲታ ስለትወስዱ ዘላ ኣብዘየድልዮም ውግእ ኣብዘየድልዮም ሽግርግር ኣብዛ ዘረባ እዚኣ እንታይ ኢሉ ምስ ራሻ ኣገለ ፖይንት ተዓሪቕና ንግዲ ክንገብር ከም ንኽእልካ ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ኢሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ ምስ ራሻ ዘሎ ንግዲ ብምስባራ ትረቢሓ ዘላ ኤውሮፓ ግን ይረብሑ የለውን ኣሜሪካ ንናይ ራሻ ነዳዲ ኣብ ኤውሮፓ ከምዚ ኣቱ ገይራ ኣጊዳ ንሳ ትሸጠላ ኣላ ኣሜሪካን ክሳብ ዝቐረባ ካብ ራሻ ዘድልያ ዝነበረ ዩራኒየም ክሳብ ዝቐረባ ትገዝእ ኣላ ንበዓላ ነፍሳ ዘይኣገደሲ ንኤውሮፓ ነቲ ቀንዲ ዘገድሳ ነገር ኣጊዳቶ ከም ዝኽብለኩም ከለኹ ከምዚ ላግፂ እዩ ዝመስለካ እወ ብሓቂ ላግፂ እዩ ዝመስል እታ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ዘሎ ላግፂ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ ዘድልያ ረብሓታት እናሳለጠት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ በንፃሩ እቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ኩሉ ነገሩ እናኸሰረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ይብላ ኣሎ እስከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ርእሲ እዚኣ ምስቲ ባህል ናይ ኣሜሪካ ሓፃር ዘረባ ኣላቶ ብዚያ ንስማዕ ፖላር ወይ እንቆቆጥራዊ ኣተሓሳስባ መፅኦም ንሱ ብ30 ዓመታት ዝፈጠሮ ፀገም ከንታይ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ከናበይ ገፆም ክኸዲኦም ኢልካ እንድሕሪኻዮ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ ኣናይ ባላ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካሊእ ዝበረኦ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ንሕሎም ንታሪክ ንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዉ ኣፅሪሞም ኣጥፊኦሞ ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኺቡ ትማሊ ኣብ ከምዚ ተረኺቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ድሒሎም ከዓ ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመን እቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተፅንቶ መሬቱ ክትወስድ ምንቲ ምግባት ከመይ ገይሩ ተኮስኪሱ ኣሜሪካ ድሒሎም ከዓ ኣፅሪሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ኣሎ የለን ካልእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብገለን ገይሮም ከማን በታቲኖሞ ኣሰሩ እውን ኣሎ ኢልካ ሎሞ ክትዛረባ መሬት ናይ መን እዩ ዋናታቱ የለውን ኢልካ የለውን ጠፊኦም ነቲ መሬት ከልሚዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልይዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ጠሊቁ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን ዘበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 20 ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይሩ ብኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተኢሎም ከዓ እቶም ደበርዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ እማኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ዝመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕምን ናምፃኻ ባርያ ወይ ኣገልጋልን ናምፃኻ ክትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ተሓሳስብኦም ቃልና ስስዕ ደይናትካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ኖርሚ ኢና ኣታቶም ምሙር እዩ ሎሚ ብ21 ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለይ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም እና ኣሜሪካ ኢና ክንዛረቡ ኣይግባእን ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ እዞም ነዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማቆ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሕል ኩናት ነይርዎም ተራ ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቕዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምፅእ ትኽእላ ባህሊ እዩ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካልእ ኣማራፂታት የለን ከይድካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ እዩ ብኡ ኣይቅይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሕል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሮም ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅዩ ሬስቶሬክ ሃይሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ኣጣቂዖምሉ ጎርቢ ኢሎሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ትፋሕፋሕ ኣቢልዋ
ኣስኪርዎም ዝናዓታቱ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ካበይ እዮም ኣምፅኦሞ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ዎር ዝነበረ መቐፅልቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ብሓፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና እያ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀራ ኢና ዝወዳደረና ኩሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይኩሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ዝወዳደረና እንትፈተነ ከዓ ክንቅርቁሮ ኢና ካብ ኮንቴይንመንት ዝበሃል ካብኡ እዮም ኣምፅኦሞ ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልካ መቐፀልታ ናይ ባህሎም እዩ ናይ ፖለቲካዊ ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዓለም ሰላም የለን ብምንታይ እንድሕር ተባሂልካ ንሳቶም እዮም ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዕግርግራት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ ዝሕጂ ዘለና ዝኸፍአ ግን ምስ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉን ካላት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ወላ ሓንቲ ክውስኸልኩም ኣይክእልን ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ካብታ ቅድሚ 300-400 ዓመት ኣሜሪካ ካብ ትብገስ እቲ ታሪክ እቲ ፅሙቕ ኣቢሉ ክብላ ከሎ ኩሉ እቲ ነገር ናይ ኣሜሪካ ኣመፃፃ ብምግባት ዝመፀ ምዃኑ ዋላቶም ኮርፖሬሽንስ ሎሚ ናይ ካልኦት ጉልበት ኣብ ቻይና ከይደን ብናፃ ጉልበት ኣብ ካልእ ከይደን ኣብ ኣፍሪካ ከይደን ማዕድናት ብናፃ ወይ ብሕሱር ገለ ክገብራ ዝፍትና ኩሉ እቲ ናይ ምግባት ባህሊ ኣብቲ ካልቸር ናይቲ ኮርፖሬሽን ስለ ዘሎ ዳስ ዋይ ኣብ ኣሜሪካ ሰራሕተኛታት ዝወሓደ መሰል ዘለዎም ምክንያቱ ናይ ምግባት ባህሊ ስለ ዘሎ ነቲ ፖለቲካ ድማ ኣቢዶም ስለ ዝኾነ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውዴ ኣይሆብ ናባኹም ትመፅእ ትኸውን ሳንሱር ናይ ዩቱብ እንተሕሊፍዋ ማለት እዩ ኣነ ግን ስሪሐ ኣለኹ እንተ መፅያትኩም ፕሌስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ግደፉ ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽንውዲ ኢና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ምዚኣ ኣገዳሲት ለበዋ ክገድፈኩም እየ ደገፍኩም ድማ ይፈለዮ እዚ ቻነል ባንክታት ነቲ ደም ርሂፅና ዘምፀናዮ ገንዘብ ምዝሃብናዮም ብኸመይ ከም ዝጥቀምሉ ንፈልጥ ዶ እምበር ባንክታት ገንዘብ ኮፍ ኣየብሉን እዮም ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ንዝተሸገሩ ሰባትን ትካላትን ብምልቃሕ ዓብ ወለድ ካብ ረኺቦም ይዓብዩ ስለምንታይ ዳሞ ንሕና ነቲ ገንዘብና ካብ ብናፀ ንህቦም ገለ ካብኡ ወሲድና ብኡ ዘይንዓቢ ናይ ግድን ኢኻ ከምኡ ንሓስብ እምበር ናብዚ ጉዕዞ ክሕግዝ ዝኽእል ዝብልክዎ ትምህርቲ ቀሪበልኩም ኣለኹ ንሱ ድማ ስቶክ ማርኬት ይበሃል ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ እንታይ እዩ እንታይ ሪስክ ኣለዎ ብኸመይ ክትከደለካ ዘርኢ ብቕልል ዝበለ ተግባራዊ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘበግሰኩም ኮርስ ተቐሪብልኩም ኣሎ እሞ ኣትኹም ሓበሬታ ውሰዱ ብኡ ቀፅሉ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ ክእለታት ናይ ኮምፒተርና ንኸነዕቢ ወይ እውን ናይ ኤዲቲንግ ቪድዮ ናይ ምስራሕ ክእለትና ንኸነዕቢ ዝሕግዝ ትምህርቲ እውን ኣሎ ካልእ እውን ነዚ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ቢዝነስ ክንሃንፅ ተደሊና ንዑ ምሂሩ